ben menekat pulesis neno natu ini te ikotin an bilasi maplo nekaf na ko kanal YouTube ye kape wa meto hunun henatet nena anus neno alaki onen kayusi mitapoi mitulu henekam heam hesmanan henati amnen waan kino untaku kai miki ho osmana kino henati waan am tamsen hikimi pan ambe monim talantia nabalbal amin aknino lehtetnen inakanak am oetene asoi kan bi pertama Petrus nakaha elahiu talantia ela bosamese antupus niukit mabetian bi pertama Petrus nakahiu inhananak alelasi enatia bon tabu am suput anhau maken esnanete so ampanat omonin am oeten penati usaiba onen tutis new ama usif neno bai bini menekat an bi menekan usif Yesus tabu unii an bi ton fakfauken ale suat mataka neupah pinan natonon mahitam saat teuk tok ale lasi le neki hakamuit yo mansian on le tsunami ain tekat nak seroja kefan matubu ampe neki al ai tubu ai kefan ampe tasi ansai ai ot kolo ma ot oe namniku anbi itimonik neno takaf lei anfani on tenab niu mansian nak tabu pahpinan henam sup ai an hau maken mansian so natia pein monin henati neiku nok tabu am suput ai tabu amuni an kino nanoina ma namnau baki henati hit kais tam tau makais taskek niu ale lasi hit so at panat hit monik at eten mat onen piut ne amus neno kais ta oleb hit nekak kais tam tau mes so at panat hit nekak male ma ala tatena lasi alekot at panat hit nekak at eten henati anmu itabu amasat niu henati onen niu hitama wisneno at onen niu hitama wisneno ka alafa henati at itu mataton ale lasi hit susel sin mes onen niu wisneno henati intun takukit leka iteuk tok ale kanan suat aknino nanina kit henati hit kais tam tausan lasi tabu am suput mes tulu hit monik nekak atonen piut nu isneno henati isneno es anfanion ababat ma atun tapus an knino antu nikiton lenane makais at nikan henati at like ma at subscribe alakit onen an sigurusi natuin enen milali hoan knino tuntaku kau kai henati hoan munim bi hai munim mamunoina kai henati ai kais mintau leka hai miok mok tabu am sopot amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.